Hello Ghana for Mobia Kwa by the bay inside H0T Amankrado me so ba na wo mi subscribe button. Yes, Amankrado aba bontina e jawa beto na bisu anye jacketwa. Yes, I say Ama Brako Ampofo ate say oil reporting ma ABN abusuaku no Angel FM na Angel TV no say o say girl no unprofessional o say lady ni unprofessional ate say o person o tire say lady no court year report bi against Agradaa ate say ntro na the by ne say lady ni call court no ana chese or report ama Angel FM ni Angel TV no koka se Agradaa agye mfom so atum cases ye de boli na o se o ye guilty am power gi atum ana echi no o sa ba bonte be ka se na no na fum ye na o ka sa we na Amankrado agina so o pese o chese girl ye unprofessional chese watutu bi ade amane ni pa nya asem ketwa Amankrado wie no o pese o kire se sikani bi na se kire ama still na Agradaa eda so ewo police custody still no muntimi embele mani nkofi enkohia na busuafo yes wa keka ma yehu se sikani bi na chese o mafia Agradaa sikani no kra se obe hwia ma this weekends Agradaa suspending no ewo police cell choko cell 442 na chese na enim se ho no wo no yes sana chese Amankrado pese o kire se sikani no mafia game na o pese o de Agradaa ye de FM meshaw sikani no nim na ana de wadwen ye wo no efa sikani no ho se asumesia na o mehu no comment section ho na so wo kire wadwen kama fa nsem a ekoso e wa Agradaa akachi meshaw mi subscribe to na mi aba na won channel no like video kire wadwen na bibia enye kama ye ncha woni enko ti Amankrado na nsem a wabeka e de ama Brako ene sikani bi a chese wo Ghana ha ono na ye na adwen se o ma Agradaa enko fie no yenko ti e ba e beto aso arafo me chiachia sabre wanya daje a o hwemia we nothing but the truth. Nothing but the truth. And come out with your film way. Jitum na kanwa koma eto yem. Nandi e wutie di obetini ba bia. A obeti asem fufuro bia no. Buni se ntro. Senye se ebia o tie free. Black Jesus page ana wotie free on team free tina ho on team free nana ho ahi ho on team free Amankrado ho on team free Daddy Fred ho one team free Sabato ho na oti free babia amompe mama party asemwa especially Ama Brako Ampofo sa oti asembi afa mamba party ho Ama Brako Ampofo ana eka hunu se ntro oya dwuma amanafu se radio presenter no wadane blogger by force ogina amanfo page so obi o pacha se amanfo nye ni interview na ongu mama party ni mu ase tie dia me no kan enani ye Eruti na mede Ama Brako Ampofo a oya dwuma Angel TV. Practical example e de a kire say. Ensem bi a wo kan fa mama party hu bia no. O kan 100% ya. Jimu 10% pe anagidi. Ntronko a. Ne niam a oya ne report o mama ni nyina no. Kire say ase. Wakwaji sika o baabi. Ana ebia waje mama party ho pa say obegu n'animu ase because in the first place odi kan gu ni ho animu ase wo bra whole Angel FM Angel TV asoma ne se onko court onko report asem ema station okogina court no sa na wo da o sa na obi akwache na hye ba bia woni ni di nkoma ehu hia o se court dem ho bibi anche se no ogina court dem ho because se brofo na ontio Ejisa Ama Brako we say no. Esa nim guase na kan no. Wo traya ye bibia dia clear se na nim guase ani fine wono ankasa atedi abata ne ho no. Wo try se ode be clear but okosruba from Ama Brako Ampofo of Angel TV anim guase aka no. Ultimate paper and intimate paper ne chena. Cause as a whole reporter okwa report case okwa report news Ediama a whole Angel TV Angel FM
a whole Angel FM TV no ebia na TV ni kan but Angel TV ni ati free here o Angel Radio o kwa report to asem dia ma Angel Radio na ko gina ha mama party e friend no na o say o temuafo me lawyer ni ho ntimi nkasa ana maame ni gitu mu say me guilty 6 counts obekire wiase amansan nyina say mama party agye to mu say odifo e wo court 10 ho say court 9 Ama Brako Ampofo ade ti ye kwaye hwehwemu no na eyade a o share da according to sources no kwa na yesi sa na yekeka o yeso o share da kwaje sika kese e wo radio director CEO bi ho say won se dan kan nsem a odi be gu mama party animu ase say de be ya da chi bi station ni person mo fa no enti Ama Brako Ampofo ni ama na wo ye minim say bia opeso free Angel FM echo station bia say bia ne director na sponsor say omu nanimu ase on say mama party din omu ne ho fin o mani station ni presenter bia nka mama party ho asem but obeyusu Ama Brako Ampofo ade egu mama party ho fin ampa Ama Brako Ampofo ehya adwuma na se ehya danya daaje echo gina court ana ni tuase mama party wanyi bibia ntum se oye guilty o Ama Brako Ampofo ko gina mu se mama party se and mama party nsem nsia charge nsia ye de bo mama party no mama party aka kire judge se ni nyina odi ho fo se Ghana fo ya nwini nkwachiri ana ye obi a ya nya well educated ni yamfifi nsem a anka nenka Ama Brako Ampofo anka watu emfuturo ade agu Ghana fo bebrani since ya sani mguase ya ne kan no se Angel FM fo mpani fo so ne soma ne se on se dan konkwa ya sa nkwase ya report no emu mama party ho fia who knows obi anim se Angel FM mpani fo ana ka se Ama Brako Ampofo won se dan kwa ya se nkwase ya report no emu mama ne eji ameka se nkwase ya report no se amen to 7 ne se as a whole reporter as a train reporter okwa fasem ediama radio station I was saying we thorough investigation in order not to put your radio station in trouble na Ama Brako Ampofo akwa gina a whole Ghana and can say or report to the Ama Angel FM that day that fateful day na Ama Brako Ampofo abodi tirima keka enkwasiasem ansem fata adi egu mama party ho fi since that time Amankrado me baba expose you no big time me baba expose you the big time say onye qualified to be a court reporter and him guasia kan since then no what try for so say obey amana siutu ama wiase aginadi but was say chantrobium me baba expose you no you don't do respect and then me nya daji tie ni interview bi a wa grant say mama party court aye court 9 and court 10 bail in the mama party meeting here say Ama Brako cancer asem say ya where is her evidence ya what they say mama party meeting in court 10 bill say court 10 bill na na adwene say aye the toughest and then ni padwene say bia mama party nya no Brako to grant the bill 3 days time and mama party meeting all the bail conditions including court 9 and 10 but Ama Brako Ampofo ko gina ho a what kit be kan ka say mama party abusuafo nyina kra twetwe mo ho eyentro wakwaje parenfo wakasa mo obi anyini ni muncheke Ama Brako Ampofo ya o Angel FM sabe enkwase anwuma wo sha ase a wo ye obetia as a radio presenter as a radio reporter we are mama a big station a big entity like Angel FM obetia no gina nkurasefo bi bloggers be able buy and chair and then some bloggers no job so no more granting interview they don't even know what to do so ujina Coffee TV my report wa obi able say yes I authentic Kofi Adoma emfa edi nsamo ba amanfo aginidi e woni ma bi ho
but obatia na girl yi free one mo no akogina ha no akogi afi no aso asen so Facebook live Ama Brako Ampofo wo kosoro from wani magu ase so who station bi o me serious wa he has suspended a long time. You're listening to the unpredictable, Amankrado. Ama Brako Ampofo. So who radio station be a me serious wa. You would have been suspended a long time ago. So what this station anymore nyam atwitwiri fam. What this station anymore nyam atwitwiri beam toilet him. Ekogina court. So ya the charge above be 6 counts. Ni nyina mama part agya to mu say odi for 6 counts. Mumu sa mo say adia ba de baba aya Ama Brako Ampofo adia ba adwen ana baba de tirimu ntia obekwa akogina court say no ada on kan kire ni program director Kwadwo Dixon say manager say director of the station Angel FM say Kwadwo bra judge ni shase a woka 7 na mada enti mantene e course kwonka sanchrom na ebiom nu say omkwakoyom resort omkwakoyom checks nanka ebiom 6 o'clock news betra bonten nanka obiom chechom nsemu but o check here say no adao say brofo na no wonti o girl it special kire yen say ogina court dem ho no brofo a judge kan e wante ba kokora Ama Brako Ampofo enya dade be gina ho twa the whole world entro say mama part agi to mu say charge nsia na de board ni nyina odi ho fo ade achen a Ama Brako Ampofo ana atwe camera asi nanimu a o pa che say wanti ni ye na o try say to justify certain things but me kan no kra kire mu say since that day no Ama Brako Ampofo mess up live in courtroom 10 that day any day we are again and we are well discerning minded person. You don't have to believe this girl or you're liar or you're con artist or you're dada for so betima kwa jina courtroom ye di asem kase again and you was asem ho na ba we be jina ho say judge say judge busa mama part nsem say odi fa na odi pem e o ka say me lawyer maye ni nyina waje to mu say me di for Ama Brako Ampofo me hu say oye inexperience as far as reporting air concern. Why am I saying this? Or see obi na prompted ne ka kire ne say ne report waye nkwasia report enti onko no nko clear ne ho so say ni pakuno or prompted no say that day na ni pakro na wu a anka me no me no kiaje tum say Ama Brako Ampofo wa ma correct report wa ma authentic report. God bless that person. So say ni pani ni hono mo anka Ama Brako Ampofo a wo Angel FM anka wa ma nkwasia report sadia ni nti ama me Amankrado me giti say Ama Brako Ampofo onya qualified reporter say yade ni gina ayi yade ni gina courtroom bia wonte brofo obaya wo se twantro say ni chi and one kan ye obia so nim say Angel FM anya Joy FM anya City FM. It what is she telling us? O ka sense and for we say nyina bomu a kire say Ama Brako Ampofo doesn't know what she's doing over there at Angel FM. She knows nothing about reporting. Se Ghana for do am ho to eto ne so a Obama yan kwasia report to the bia e court. Obama yan kwasia report to the bia e ewiase amansan. Onya well qualified to report for Angel FM. I'm being honest. Let's put all hatred aside. As a whole reporter, I want Angel FM. Angel FM, we count them among one of the best radio stations in Ghana. Now when you have this great opportunity, this fantastic opportunity to go and represent the station in court. Now kwajina courtroom say no ade say brofo na wonti o. Ebe ka kire say ya do bia kwajina daka de mama party kwajina daka mu. Ya busa ne nsem mama party age atum say ne nsem na judge kan ni nyina o so wagitum odi hofo. Brofo na Ama Brako Ampofo onti. Na wada ana sebe ni nyansa
ani sika bi a wakwaje ne nkyɛnkyɛn baabi ana ayusu no or report woman ne yafunu ana report woman Angel FM wasan shasia biem ose nra mama part MET ni bare conditions our courtroom 10 it's a big lie. It's a big lie. You're listening to the unpredictable Amankrado. Assembly Ama Brako Ampofo. Ebeka kire wiase amansan. O my Ghana. Mama mfa ni serious. Girl no. We somafo. Yes. Kwaso timi ko gina courtroom. Etwa ntro kakaka se de to mama part so say ya de charge nsia na bo mama part. Wagye atum. Ama ade a chenye ono ehu ni mistake. A good Samaritan be and a correct thing say you made a mistake. Woman now pleaded guilty. But oye bold ebe chan troka kakasa de to mama party so egu ni hufin. Sani baby tie no twa o send ho akonfo Ama Brako wa ma obi akunu ho. Sa mama party dafo bi tie ana ne yamahye no owi ya Ama Brako Ampofo wa mess up the studio. Wa mess up Ghana. Ebi say sikani bi na etue sikama no say ogu mama party ani mu ase ebi say mo bebre we just want to know nandie amya giatum aya hunu say Ama Brako Ampofo no say Angel FM fo anhwe ni ya enkwase report na oma no odigu station ani mu ase court room 10 da yedi asem ni wiye aya grant mama party bail. The 3 days pepe and mama part enya the bare conditions in omiti. This is where the story begins. Bra omiti the court the bare conditions no. Registrar no. A police for registrar the man a grantee a judge man bail a registrar and a person say bibia me jano no. Na ekokoba say police for company for say registrar no. Entro letter command director of CID. Also entro letter command prosecutor and the director general of police. Actually say I register no approve ni bail no. Sani amani nyina ampa letter ni ekoye register ni trotroye. Adi ni nyina kokko en ma police for so inside den esom all the three dignitaries nyina no o mo side den asom later no ya send code da enu echi ana police CID oh yeah in charge of mama part case listen and listen well okay say I have 3 officers no which is director of CID prosecutor and the director general of police. I say, tell me, 3 officers in say, omo per se, omo tro letter, ekokoma, bella no, bellas no, omo letters enko omo be jinem mama part, omo a month, omo di 2,000 Ghana cedis no, omo per se omo tro letters come mama, omo employers. Na salata ne kokoma employers and sa anu na be confirm say afa dia oma giatum na salata na omo to dia koma omo employers no 2 weeks ni e ochina ana 2 weeks salata ne be ba ne salata ne be ba tena ye ni me ekoso ni eba so say mama part ni bad conditions ni nyina no wa meet but some process here aye police for empany for I say a person to say in one among and na almost in some mama part omo pay no say nkofo ye kwa check it ya chocho letters ya come adwumum letters ya chocho akoma adwumum no aba peme ne say aye employers ne saka letters no so mo san kan me dia mintimi nya den enchirem 2 weeks in here, me bisa say Ghana. Say ya chua letter. Ade kwa komo obi awo Ghana. Awo tamale. Ana boga tanga.
how many days an edie? So what you letter ewa kra edia kwa komo obi ewa bole gatanga. How many days an a letter I have sometimes edie? You're listening to the unpredictable, Amankrado. But what you say? Tiamio, enti eneya me no kasei. Obi kase mama part meeting the bare conditions na. Tell that person say, oh jokey. He or she doesn't know what he's saying. He or she is saying. Mama party aya dia sefata. Na chidi for aya dia sefata. I'm meeting the bare conditions. Adia bakwa aya clause now. Aya dipa mi ensan. Omo je bosumi akatua. Aya 2000 Ghana cedis. Say no. Aya CID in charge of the case. Tenio, CID in charge of the case. I say, I have 3 officers no. 3 officers no, and penny for me and son say, Omo person omo cho letters echo. Say for me and say omo 2000 Ghana cedis a month no. Omo cho ko omo jumam. I confirm say I am pa. Omo just say sikano. Now they are take Ghana. 1 or 2 tomatoes e odwa so. Ah obakwa jina police station say o tra de ana o yajimo bank e man to 2000. Ah wanyi paycheck. But empanifo say emra no om ne kura om. De om pe ana om de mra ne beye. Obi antimi challenge om. Om say ade so om say tro letter e de kokoma. Eye enkofo no mo a month om 2000 Ghana cedis no. That was part of the bill no. Bill conditions no. And no ka ho bi. Say enkofo ni me ensa no. Say 2 weeks in ye letter nen call ye hu ni akwakosie. Land aclare. A day worth 1.5 billion. Sabe tafrache sabe enyando. Mama ni ka wati mu pokra ne boy say. Ka mama ni timi ne boy say. Ka ni kunu tim. Nini a 1 gig ka wati ne boy say. Anti ka 1.5 billion mama ni nya. Abrochiefu etu omu ho asi ho. Ade o magapade asi so. Ade abeli mama no empempem. But omu nyina ba na within 3 days. Na mama na nya ndeta. And so Ama Brako Ampofo ikotenasia. Esen say dia metete say no kra. Esen say ya shada bone pa say ongu mama party animu as because in animu agu ase. Wa command kwasia report. No ni say Ghana fo ebu ni agu asum. Ana me baba expose you no. Say ayen tro emfuturo no watu agu Ghana fo ani. Mo bia nyini ni. Arafo. So ate mama party wan asem a empentem webu ate. Cause eka Ama Brako Ampofo nko a na nke de mama part esene. Eka de wotan mama part nko a na nke de mama part esene. Enipa enye. Enti wo ye nipa papa na wagi receipt. Ene Ama Brako Ampofo. Esen anim guasia nko ogu mama part. Try means bia obeya odi begu mama part enimu asemo. But ewiase awrade nyagopon kunwu a otiasefo ye kwa ene police pani bi empanifo bi esu edi awreho asewom aniema ekoso no eye biya ana police fo ni bi nso aboboso asheda say mamu we say ya baji sika gu nanimu ase anya police ni bia na ne ekoso no ene dewo anya police ni bia na se Ghana se nyankopon e wadom na se wanya sika na se bia ubetu ani esi babasi aso a se metua sika e dia se na brabo metua sika e dia tete ni peace metua sika e dia gunanimu ase a ka hunu se ewiase eni wo odana sori aka hunu se de nantwie dua ancha wono to no sanso ana ni gina e wo konfo nsem position na wote so no na obi ti so position na wanya wote so ene waje mama party hu sika wakwan bia so di gu mama party ani mu ase
wo say mama party din waje hu sika say wo kwan bia be fa so a wo de ba bring ma many down wo de ba bring ma many down ka hu say obi na net so ansa wo ba yes and Ama Brako Ampofo na no chabe okogina court dem a on kan ye court wo se na oboni tirimo kan nsem a enim ensem fata do odi be good nipa ni mu ase ogina court dem judge akambrofo wante brofo na se wa musa na Leonard reporter ama na nche brofo na se ana okogina Angel FM ana o man kwasia report go mama party ho fi na Captain Smart ewo Angel FM ansan oba Ama Brako Ampofo ene Captain Smart owe okoba mi foforo sa na wi asete enti se ukogina baabi ugina uchumfo de talo aso ho na sa o man report adi ama radio station na wo kanipa ho asem a enipa ne nya opone na wo man report na fa nyansa to ho enkasa se jimifo report say you are well trained to put it out there. Don't talk anyhow. Don't talk tongues. And talk useless. And talk tongues. Don't talk tongues. Talk Ampofo. You are a big disgrace to Angel FM. You are a big disgrace to Angel FM and Ghana as a whole. Ama Brako Ampofo. Where do you go? Ghana police for papa. Niama ekoswa ehamo na nsumutimi bia ma no nka mo bia ma no kan madwuma epomo cause mo sese mpanifo bi ase mpanifo bi agigi sika na adia na ekoswo mo kan ye bayi mo adi makama no atum anyamo mo protect madwuma Ghana ene obi nya sika na otua sika me yadini nua pro otua sika mani nua bi adwuma seya emfa ne ho mema katechi anyankopon amadum amanya sika mone babasi atwemanso sade manya manyanko bema babasi awni ni ene competition ye tua sika ade asani din ye tua sika say yemfa ngu na sorry ye tua sika emfa demonolize no cause oya Agradaa nani ade dodo mumi ampane no nani ade dodo enti eniama ekoswe we ya Ghana ni trasena twene ho na busa ho se maame ne wakum nipa na be condition ya dia ma o yesi ya cho maame ni pele ni 3 days time ano meeting ni be condition 3 days time ano meeting ni be condition yesi ya cho letter e dia command crofo na on ba guarantee be no ya cho letter dia command adwumam e dia command employers 2 weeks in your letter na say call sabao ye hu ye ya de ne ochena nti ene say Ama Brako etu futura say agumani biewa mo kan tell say Amankrado say wo boa o man report o man ye tuam kan ye tuam enka bi nyi bi mfrim Ama Brako Ampofo o ya bad reporter o man report o enka bi mfrim nyi bi mfrim o gina court to them ama judge akasa Oba catch the whole Ghana say Ghana be catch the whole Ghana say mama party say wa giatum odifo ade ade ba na aboa Ama Brako Ampofo assembly ni one ma be kan Angel FM me maji wadida onya good reporter uba utirim odo otan ana reporto yes odo otan ana reporto say the way ni am ekro yesra Ghana mpanifo babia a police for mpanifo cho letter na kono se traffic ya block wo kwamu a amfa moto enko ayenkran wa na ye cho letter na ko abrochia dem say what the letter every America to America after 2 days say Accra to Accra anka 1 day we ya no pa anwumere ese nipa ne saka the next day ese nipa ne saka Ghana say Accra to Accra. Na say ebia ye man diligence ayadwuma as far as the work is concerned. As far as humanity enipa ayadwuma no ye concerned. Say car be corner traffic be tia. Motor ho ye dey. Say motor timi nkwa email ni ho.
say email ni ho no mo research say adwuma we say nipa somasidia it's there ayaban adwuma enti wo ya this research na it won't take that long because ayaban adwuma no one can lie. Won't even play with the government entity. What is going on with Mama Pat? The bad condition. Obi be tiro be ka say ana wonye sika ka tie nipa ko say Amankrado say wo boa. Eyen kwase asem ne agimisem say kwase bia na tibon koso bi nipa ginje bi nipa kwase bi be ka say Mama Pat enya 1.5 a bad condition what 1.5 Mama Pat enya say nipa be ka say ka tie say wo ye chimifuo mu chimifuo pa wo ye chimifuo mu chimifuo pa wo ka say de aguma me nanimu asekwa enti say nima ekosi ya kipu ma me no beli ya kipu no police as wono say Ghana police assembly court ama ma me ni pay tiani yo court ama ma me ni pay 2 weeks in ya mose mo cho letter mu nyan tro nwie ana say baby e kode enyan konkodu ye say mo da sorry na say ma me na wu e da say as hono mo a ya me fa sa ma o e ya sembisa mo ya dia mo nwine ho mienu mo ya dia mo nwine ho mienu sa mo da sorry na say na Agradaa wu e da ko e da police says hono mo a e de ba sa na mbeka Siri not available. Ghana for the best mo e bia na mo ye innocent e bia na mo ni mo hwe because matete nipa no ache matrete ne fa hodie so in a way I stand to be corrected matrete nipa ne fa hodie so in a way why should it be so some da sorry ne Ghana police mo da sorry ne na say Mama Pat na Agradaa mo da sorry ne na say maame no Mother sorry na say maame ni die wan sorry na se wewu e the police says hono mo court to amani pay what is for appear biblical to God maame ni da police says yo judge amani pay 2 weeks in here mo se mo cho letter ni konkodu ye sa mother sorry na say na Agradaa wu the police says wa mo nyine ho abroche omo fa niam bi ni agrosa wo enne obi maami ni gina sorry dem o gina sorry dem abaya kwase agimifuo bi se wo hye da su ama na hye dan pare abufuo ampa wasu ahye dan pare emenantie abufuo omo ba che maami no yese maami ni paskani bi chaw maami ni se wo mpa maami ni paskani bi chaw maami ni se wo mpa na empa chena enti a very different way sikani so bi kwa no mpane saa o but the meeting say yes sikani bi ana techira Mama Pat also fasa ayampa na mi bisa o we di asem bisa yes ya e trend no yes sikani bi na atia gina say weekend pa de wo bese Mama Pat ya say dem saa weekend we say yes sikafo bi aka bobu say wo kwan bi obasa faso Mama Pat ya che Saturday Sunday our police says on the first mama me nature what they Ghana for mo fan sign ya sisi can you be see what be say Mama Pat ya say Saturday Sunday this Saturday Sunday our Ghana sometimes I don't get it yeah na I painful but okay na I say why pass Emra ya juma ya police for any maame ne adins awoso ya di na kwagina court ti asem ne ye o ya di maame ne kwagina court ensam court so judge amane 3 days so on fan remand 3 days na so ya sande maame na pa na baji be akofi akobobo ne ho a ya se ya san ni anopatututu ane ekofa no Daniel the man na de chenye yes akofa mama early morning without the intention of her lawyers. Yadi ko jina daka mu a yes mama ne san ko remand 2 weeks. Tienio ahadum say na obi ye nyansani odwene kwachiri obi say no there oba suspect mafia game.
Odo obi akwagina court adakam oni lawyer. Sa oni lawyer mpokura na judge be bisa say ubehia lawyer na yema o time na fafa lawyer. Mo the charge for abono a ye wisa say yema o time na fafa lawyer na oji tumi so obefa lawyer fine. So kasa ono abekasa man ho a then the case must go on. But where they was say ne lawyer ni ho. And the echo picking so you can't change lawyer case ya lawyer da ho. Ni asande another charge akoba na di na koto na kiki kini akoma no 2 weeks another remand. Onse asam no. What you say what time mama party said there. What you just put yourself in her shoes. Very bad. Now say judge I'm a bail. Tieni yo. Judge I'm a bail. Say bail ni yade enya juma. Anaja or train what meeting the bail condition. 3 days time and the meeting the bail conditions nina. Court 9 and 10. Court 10 na Ama Brako beka say. Maami ni nyaye no oboa ene kwa no nya ntem. De na etene no 3 days time. Ana mpanifo medical kirechirem. Panifo ye say e so mo tro lete. E kom me bi. Nkrofo bi omje a month omje 2000 Ghana cedis no. Omde kokom nyumam. Eno ho adwuma. Eno ho adwuma. Ana take 2 weeks na mama party mpie no. Enya saase, enya land. Enya fie, ana enya sika. Aya nipa a month omje 2000 Ghana cedis. Saade na yesi ame no kasa ye dia choko ma me 2 weeks nie. Let us na mpanifo na chiro no wonchiro nwie ye. Ana enkonkodu ye. After now. What is going on? Now say ene say we are penny no anya position. E wo Ghana obi afiri ho no amo aba no anya position. Na so obatina say. Na so obatina say obi betwia wo ka. Waji obi ho sika. E say wo de be punish onyonko ba. Oh. Emwa. Yeah, emwa. Mo ye dwuma no a. Ye so eba say ya. Ni e dia kwose MPP aban. But MPP for abayada. Obi ya adwuma gu ni bottom wa fa adwuma nse ono ana maame adwuma. Won fa ne se eya ban adwuma. Ana wo gi sika gu ni bottom se o de punish obi ama obi. Why? Sabre yesu frega na mpanifo. Ene ma ekoso. Mr. Dampare, ba me na sori e. Omrantie na sade yi, adwuma we se nyina beto na so. Na mebisa se Ghana aya court any police. When they want to me, pa. Court and the police. When and they want to me, pa. Police station and the courtroom. When and the two me so. Registrar. I'm a bail. Registrar. I'm a bail. Bail conditions yes soon. Yes and sign. Hey, I said when me can't tear me ya. Me can't tear me ya. What is going on in Ghana? Asembisao. Bad conditions. Judge asen sign. A police from penny for so almost trolete. Ako and Crawford omoji a month omoji 2000 Ghana cedis. Any patre. Almost trolete ako majum ako confirm. Salete no mo trono. And no na I keep him on my part. Turn now no. And I may be say. Send the Ghana police. Ayo police say na mama party da no. Sa mo dana mo so na se maame no. Wewu. E da police say ho no mo. Not available. Mo ba ka say na kire Ghana fo. E asem bi se o. Mo ya de bi anoma hwani ye. You're listening to the unpredictable Amankrado. Yes. Ade bi koso a. Na ma dai, ma hwani ye, na ma redi niema ye. Sana samoda sore na se mama part. E dad na se wan sore e o police says ho no mo a. Ya mani bail. Bail na onyan no. 3 days time ano meeting the bail conditions. Ana mpanifo so omo church letters. I confirm say. Enkrofo me ensam e man to me 2000 Ghana cedis no. Omo church letters akose e yampa. Saade we say ntio. 1.5 billion Agapadia water 1.5 billion cleared, land cleared, other staffs cleared.
but 60 million the amount or 20 the amount or 2,000 Ghana cedis ah ya pan adwuma 20 million enipa 20 million a month enipa 3 20 million a month no enipa 3 kan bo 60 million ya they confirm say omo ya adwuma ewo aban adwuma mu ampampa eti ho ampa na ti aboso kan ana ho na ti ebi a wote Dakoma Junction a ebi a woton rims ana ho ana te market a woton tomatoes ne banche a obakwa kwagina police station say me ya ban adwuma me adwuma okoko board me adwuma Ghana Commercial Bank eti a month say na megie enti me ba bebeli maame no na maame ni pokura ba sakura nyanim guase pokura ma no ni nyina chi Ghana police say I'm person confirm me obi an challenge you but how long anantia me manya say yes company for be say they will make sure say mama part be spend another weekend ourselves. What is going on now? Say encrophobi escaphobi na said that say ye tua sika dia punish mama na say emran kasa na ye adwuma. Hey Ghana ni wo Ghana na so oya corrupt no tua de ka wutira anya yi a ye be make on be shada nya judge so no so ye corrupt wadi mna so ne do ato afiase onkwa na nyina. That is Ghana for you. To all more very careful. And you may cause one very sad, very painful. Obi obakacho say mama part MET in the bad conditions. Catch and say, I entro. 2 weeks in yeno. And yama a safata ne boatini. Oma miti. Na anyama keep pay no. Ama pay no a delay, you know, say, and Crawford man to me 20 million. Our jumum, and your letter, I call my jumum. I don't know keep it that long. It is out to Ghana. What your letter, the Aquacoma, will be or Tibораgatanga. How many days and a beteki? That is the question that I'm asking you. Mama Pat, and Quasso. I already go poor man who by no sanity. Na omana kukudra obetimi de agina senso we no a ofamno omana kukudra obetimi de agina. Well, obviously for yes Amankrado na otimu se was so japa chese ni buofu yi papa ni kuku apai or say yes sikanibi and a share Ama Brako so a unprofessional ni kwanso biaje ni die but we are say the anonfomo be bia ntino Ghana and yin na yewo nipa na no afom wababonten pa cho wabe apologize say na no ne fom ye Ghana for mo fan channel na say na yenkwen but Amankrado still na ogina so say Ama Brako or unprofessional. So Amankrado na adwen chere no also bit ma chere wadwen or comment section wona wa subscribe na o mi abonda won chere like video na bibia enya kama yankopon hwa na onye okese se wo jembre na o ka me ho e ma ye program yi makraw.